Dak 26 luar Bogori Arlo Madag Gadora PS Kapado Dipluso UCF ku Asong Munduri ki thom tum chingrum CPD Adak Advance Christmas katalon ini la bangso jai mekan pono sila bangso la dak ni non karjap ke Dipluso Baptist Church akadom hema acha tailong lo ase non ala tu pre worship album lo ase dilin lang ni tu apana paklang kon po lagu emang negila kalon kela tapi ke la penha pun ke hari dah tengok le bukan tinggi dah tengok mungkin orang fan kilo kita no ikut nebi celung si bolo betul tengok teman ke record terden song hari tengok nanti guys itu untuk kalian orang dah tengok nanti sama La Brandonde happy time Sama La Brandonde
Kirokan chutumpen ana madom melo posini ana madom dilo Bible in pusi lun pen check on kedan pini missionary ana mutuman ki piapot itum ka chhok pen sikado le panda kiroje pan ke bang pon chhok dilo pini asai to pick kapre ka nanglo monduli thamu ta mi thana church ron la par kapre keran so kedan kham pe tum seta pini ram so mailam ali racham ki piji pura ki bang Montu ya rata tum, proyek song tum ki digiti, anak bapa anak semua teman kita me Christmas kadom bajian kadom. Tola hello, me cengkun nan, apa pedam nan hello, nasi kadom ya perman, hospital puri tolan. Program lo teman ke dulu nak coaching by pondon, athui lo nak ke dulu thongkar se cap in ke dia lo. Lepas pada me EGI ram, alun nunggu lagi. Okay, very so 39 NKB rule पे लोग अपने एजिया करने में लोग के तो कर रखा मैं चैप्टर में ले बाइबल को ही बना गई जीता के मेन्यू करने के फॉर्म क्लिक फॉर्म में कोई बना आज कौन सी नाम लगे इसाया मंत्री अल्लाह मलो अलोंग केटॉप असर तो आठे के हटा तो Kumane bang kajalantan ajo hakpong. Hempo tawar sipinon. Atawar soan pakanon. Alok an papleng et nangji. Lapen anglong tin lapen anglong sutin paklam chel nangji. Kedang adin pakeng set nangji. Lapen legor adim an paklam chel nangji. Lapen ka dong ko yang muni tu aranam ubusan si pajok thek lake thek long hoji lake aram lawa ko pare ka kita kare de bidana lum molo pele pro te thope me luni solution pier thelo na he pugan lo Nama
Church, Women Secretary, la Dipluso Baptist Church, Women Secretary. Anak tulang si ini la bangsa dia nego. Na jawab ni pak tu apa? Akan si ini tu kita hal ini. Free Christmas, atau Yusuf Free Christmas में इचारी पहुंची है बार लोग अलग के ये जो Yusuf लोग का President, na penapora ni जो मोबाइल ये लोग कमे Dipluso Baptist लोग कमे अलग के mission को President misalnya ini pasti malam soal terus वो टावर से हमें हमारी पीढ़ी पाते नहीं तो हाँ बोलो Aduh sudah itu orang wanita atau papa ini juga kasih mandai Reverend ada NKB Mission Secretary namanya Jiten masalah ini sedangnya dalam support diperlukan kerja program aman kita bagi sendiri sendiri pun ini cuma apa orang itu kan tiga nanti orang itu itu kan itu helping kami pada budget di pen orang ini misal pen number ini teman-teman nama boleh ke tiga kita kali tapi tu orang itu macam orang acara orang ini orang ini ke versi tiga dalam itu ni malam sebuah itu Bukan sangat nama mana kita jadi hari ini. Itu masalah orang kedua ini aman ini pun sudah hendak sudah anak mereka mereka pasti menjadi Penabur juga itu alam pastor atundo macam sih itu dengan pastor Eci Churchalam pastor Dhoni Giling dengan nama support dari parti sini lah Aduh juga ini tu kalau BCI pastor manusia pakai kursi parti bukan aman sering beri itu. Pardon. Aduh tu dah Dipluso Baptist pastor okay Kia orang lain kuasa orang orang pandai kerja program, mana di program ini mana tu pun macam ni juga. Mana tu dah itu sudah pasal orang kecil mana ni orang kecil tu sini tu program macam mana sana pihak kita juga. Bukan tak nama pihak kita saja. Lepas, aduh tu orang. Ini tu Gabra Bisya dengan kita untuk pastor malam kami malam support terus tuh tadi tuh paten aman sedih sedih kalau itu dulu malam ada itu malam apa kita dulu malam akan kami separuh seperti ini kami malam jenis senten Maka jadi ini pura. Kami kira dalam lagi. Nah kita mau kira berbagai loh. Nah terlalu juga di malam. Nah kita berdalam besar tentang rakyat kami pasti itu mana? Alam ini ke kali ini kan
anak ini pengerti ke masalah kemarin itu speaker kemarin Dipluso Baptist Anak ini kan itu seperti orang mengenal kata kita sebab ini jangan yang sini nahu marang itu jangan ini orang ini no anak ini sampai anak ini sekarang sekarang ini ke antum jero anak kalau sudah sih dengan sempurna kan anak ini macam sudah saya ini langsung for ondum itu kita ondum kita ondum Tuhan kita tolong Tuhan destination aman Tuhan kita ondum sudah itu Bible itu puri dia itu kita buat kan Daniel terang apa sih berlalu kan ni bukan macam ini macam ini anak itu di Surabaya, anak itu masih Kerala. Kalau dia kenyari anak itu Kerala, Eropa juga ada misalnya ada program kita mungkin buat. Apa ada tu? Ini cuma media person enggak tu. Anak tuh percetakan lagi udah tahu sekarang. Enak bahani itu orang itu sudah media tapi Bosi pencipta yang ada hari dengan dia lengkap. Apransi kardinal media person person pro alam tu dalam sih. Pohon tawaran aman apa macam ini lah. Kalau ada di dalam kita berbuat, ada semua dalam Kalian TV lain, CEO, lalu lagi lain orang alam tunggu media, kalau sekarang media dah keluar. Maka ada sudah ini tunggu sihon. Solomon alam tadi orang, dua Solomon ini lain alam tadi tu orang media. Itu sama lama tengah kita mereka di mana si alam media. Pasal alam ini malam sudah curi nanti curi di mana? Itu dasar Solomon ini alam ini doktor dalam Dipluso Baptist harga alam ini kisah dalam ini kita apa alam ini kita cek kisah dalam tangkap alam ini alam ini kisah dalam ini alam tangkap alam ini selangkah mereka alam ini alam ini betul sih alam ini besar itu sohawan kisah Tuhan Kelang ini kita sambil mengenai pondok. Nanti ada tu dalam YouTuber, kalau ini dalam YouTube yang mereka seperti kalau ini mula tu istilah lah. Kalau YouTube kalau dia tu, kalau ini, apa ini kalau kecil mana BLCC dalam, kalau ini kalau Dipluso kecil mana dalam. Itu kalau apa? Itu lah. Pada nanti cuma program dalam itu saya punya cerita dulu. Misalnya ini lah hosting, singer, alam misalnya dulu, so program yang penting ini lah. Alam misalnya perform dalam ini sampai penting ini lah. Lalu aku tulis itu India lah, alam evangelist. Itu macam donasi, phangcho. Alam Islamnya, jadi ia yang alam isi, evangelis akan itu longgar nama alam Islamnya. Pohon apa nama kita beri penting lah. Pada ini kawan present worship program dan berjalan sepeduk di terpada decoration mahal alat sepeduk di gua mahal instrumen kiri mahal decoration dulu macam first Sunday alat program dan decoration se decoration apa alat phangcho phangcho kalau memang penciptanya tidak pun alat Secretary Bapak Presiden itu siapa bapak? Itu Presiden. Kalau di sana itu Presiden. Aku deh
bidang iti hesek alam ke lusipo gase geometrik dalam ke kadang ase jumlah dulu dalam ini proyeksi laga U-shape hari Senin sopan Japal ni belum pernah dan kilo baca lalu dan yang ini Japal sih berapa kilo baca lalu Japal maka sebenarnya lah U-shape belum temenan ke apa kita ada ansur no nah ini kalau first kali itu ini kira-kira nanti tunggu Kangra phangcho alam jaya alam support silabang support sampai dan nama saya ini pasti dia. Kalau parti lah, sini jadi tempat dia kontrak, itu kan jadi aman dikontak, udah dah, kami ini Amondoli Jiten kerana Amondoli tidak semasa ini politikannya berpikir seperti belajar. Itu marginal General Secretary kan ada ahli jabatan yang mereka. Asal bagi kepling play Keruwe dalam setara momen pen dia itu. Nono mungkin ada ngepek untuk tampil sana. Nono mungkin dan kecil rumah anak bagi panamadan kira madan ke disun suatu nasi dan tu korpo dan kehodar lagi timur Vice President Roland Terora pasca kaya dalam ada. Nono disun pen dan mahu lakukan di bang. Lapen pili labangso ado kami kacutong arna pan proy rapet korte lapen injir pai po korunto hasame akero pi party ko to lasino program long element do ko posi labangso arna pan ke panong adan lili arna pan ko daila masi labangso pili namang pan ke panong tangata naing no hodailo na I here to me pino ongdu I here to make a long visit na jara jisu na no pet pan ardom pen hodailo amen. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6 untuk seperti di Joko inut evan mahang kekang lo. Joko inut evan ipi tang lo. Lapian eketang rui abang lo. Alang evan nang hume mepan pare abang. Nok biarna the word of ko nikang kamrichu kuci hangko. Lapiarna malamna perjuka kutin norna jadi mesdana. Suruh follow, rasa jaimik अपने आगे बच्चे लोग को आलम है जिम्मेदारी देना नॉन के आलम का जुजिया पोल बसी लून बांग एम पोल पे जाता आलम के खाम अंगें अपर एंटिक अंतर के तुम आजुबन पे मेरा आजुबन के पास ही ले चुके हैं नॉन साथ साथ होते हैं
Yuiti arna makan akeru piparpik lo. Lima ning penang le jadi ding pen. Sebelum jalan Taiwan dari Jiten kita ni terus sampai evangelist sourcing pen, apa nampak UCF akhir jatuh kerja. Dah pini pre-Christmas program talon rapet nam. Labang sukat talon ahud nang ni lam ramat pitegi mapu. Ini pan kecuning riating kan si bangpu puni di pak ni di cecak lo labang suateng pen. Anam ni di pan ada kalau tukang bom nang wan pip nang apa bang longpot bang kali longpot anam pansi aprangsi ni keru pipar pilo. Adun tu pini make kecupen kupon UCF president lalu. Lapen dak mondri keja atung pen nurlo la sombong pen UCF vice president atau tahaji lapen secretary lapen ampada kerja mati denomination pen keja pastor ke hai tu lapen dikon satu lapen kadogo be program korti lapen injir tu pa kerja mari ke tu kadogo ya tu mantan itu hemsi langsung ahin pen nama tu pan pre-Christmas kardom na tu phang pipar julo kardom. Mudi tu Jesus Kristo ke Prince of Jesus Kristo ke ningkang samare cholo pusi penang na tu kroy la bangso ke kroy pensi do tharu poi phi same ke kroy tempe akan ka paklang the la hello ningki du ke then nei ko se mama ga dite sambi pinia ni tu Kristen hijana mo ka chimo cheng chet sai si ga li bu he penang ke dimension mo chimo na du hem lapen Kristen hijana bong akapaka ka reason na chimo na du pig yang Kristen ke bong pa itu hal bang cu actually hop akan ningkang sam ge tu bang han paklang thega den ko pe pon charge lo bulonte hem pu Jesus Kristo pa la bang so Prince of Peace apan ni ningalo ke dulong na la so non Jesus Kristo pa non si ningalo itu pesan lo asonte la bang so Prince of Peace jong si itu ningalo chapa me pa me asonte kachi bhongri ro rak klem de ali bu he kachi bhongri ro rak klem de me thangale just medri de e banchi bhong se de un anborilo itu ningalo jong si Kristo do bosante labang alang me thango masih Prince of Peace ningang samare cholo bosi itu malong ningang samde ibu itu pir khethat itu kapujina ni lahel itu ke temporary peace phale ke nang igani kotil pe itu pilihan itu hal bangso jo peace do ni ke doge tangga poisa hem rit ke doge dolo tat peace ke doi asapu ningang sa pathenang kiri ka ya ling long poi pita la ke malong na phangcho bote eternal peace puludan de Arnam pen kacira het labang soan ni kang sang gelong. Labang soan ni kang sang gelong kan nang ti pole ada. Ti jile nang ada. Nang pan nang pati jile ada. Dong se me han labang soan ni kang sang prepare. Labang soan ti ke junpo mana ni ki junu ne che thera hem pu Jesus Kristo long kai ke ni long version. Han labang soan ni kang sang ni theba nang ning lo version. Nang tum jong si hem pu Jesus Kristo pan ke deng tang tum lo burdan te. A ho ka che ni tang tum do long te. Nang ni ning kang sang do. Nang tu ta peri ke chenam pe tepe da por ani ka siksa hem da pamnu da dai peni pe ko be pe da por aro sumaran ta pe na pa che bohong da hai o sumaran ta apia po man che bohong da hai por pita me peri da ho tangka poisa da ho o an kini plan de itu hem ni kan sa de la ke apu kan kan sa ka ni ko te le pen year tu nang choi banda me chi chok pa me pamera street pa bilebra bastile pimu eta duela bivera ta bang song choi nang ching choi pen a ho kan ning pen nang ke ba hala halo de semet ke ana mani ke dope nang itu ma peri ke palang misen hi bo phangcho be palang misen phangcho bonda la pen song si ana mani pa do ri bo ke pai me la ke do ma se dok te ana ke ni ala pu ke ni munit ki ma hen ni de de me thang masih cikin taru lagi itu mending ada hello sih itu mending ada hello kardong yang kan kilo nang ni hello manggali lo kasih nang ke kardong hem lo nang ni me thang mal bar hem pun Kristo kan karcho dia pa deh kapu sono sih nang akan sih ke nomor 1 ke labang so Kristo panan ni ngar channel lah nang hello hem pun nang kerja ko lo deng pa mena lah je la sono sih kapakang ke thong ko lang pulutan deh
Batu sana deh itu mah alang ke abang nang tuan ning hap paceng ada tes paceng gom batu tami am hap kang tu lepen alang pan kicar bang lagi hem ni tu dam ji alang lu dam ji lepen alang ni pen chorap ji pusi alang ni tu la posone ci te penyang si dolo tante non Christmas ke la bang so Prince of Peace ke itu mah ning harus itu Prince of Peace ang si itu mah ning harus dolo tante ci bohong tot ya kalau abedat montan bang so pil kan hakis sung le to pix zame hala bang sakit job alam men posi itu meninggal sam nyingit he itu meninggal prinsa koson si itu long hem Yesus Kristus do koson si itu along hem Yesus Kristus kan hondo la pen itu ke jok long tang lo son itu la poson itu macam long plan pre dia panle pini pen hem ko long itu chodai la na pen non Christmas a hok Christmas ke tolong pa methagi hem Yesus Kristus kan sam itu lo ke plan saji hem Yesus Kristus ningal le Amahan pakegan ko media panle itu mama putin purino na ana malam kajitan ana betat akhir jume pedona cero parte Oh, hobat amilo dan kisah Nunggu program ke jolo. Pre pulote aprang go panlo, pre Christmas bote Christmas aprang go panlo, pre Christmas pulotante. Kopia podma pulotante Christmas ulo bote mitang Amondoli si talon repeti December 25 go mangke. Laso aprang talon rapet ke abang putin same si ilong pet kelang rapet Christian tingki sibet Kristen ke kedua mana di mission lebih same itu makai kau ke sipet abang suam tek paklang dia pan tapi Kristen itu angge isi ke Kristen tu agak prek atau mapan je itu kan kling sipet Kristen angge di mission lain itu kan bahak kali abang so isi yang tek paklang dia pan tapi itu isi nablo abang so paklang dia pan tapi abang so isi nak kecetong pet pen kejo ka birta ke me Jesus Kristus itu pan ke bang ti abang so the katalon rapet dia pan si abang so pini ke kapati pon lapen Christmas aprang la patide lo tangte metang Amondoli cedo dang rapon ke Christmas bang talon rapet po metang Amondoli la sona pa la so aprang si cetong rapet po arong receive po same me arong program tadu asi arong program tum ke Christmas katalon rapet ke la son ke abor sailong de dia po si ilong pet Kristen do an celang rapet pen patilo tangte admission de program sedame ilong pet Kristen ke empuar nama pan itu Indo Gardomong rapet ko kapag sa kamang happen si Christmas ke UCF kan sa si kaman po po. Sama ke pedapen. Nali tumapan ke pachini labang sojai mega bangge nono bangke sarabaya na por chok sela tum program kanton lo. Kasi pinila program ang konkrip ke cheng bangke jut anta nali tum nanggalang duna postame nili Jiten phangcho juiti presence ahin pen la tumapan Christmas akardom pilo. Lapen nali tumapan stame nanggalang duna pola kero pilo lapen kejusi nali tumapan pini nali tumalong kami non ke bang ya December Christmas tami anam hirjumi nali tum hem long paduda lapen nali tumapan pini labang so video keceng bagi juta nanggalang duna post na tumapan ta churolo ado si dag Dipluso la di mission kit hom adak iji dolo Baptist dolo believers dolo la sela tum UCF seng lo si pini tami ako lang tum advance Christmas kadang tangani pen keseng kibija panal tu cewai pini pacun long lo si kadowe kero karcho ana malam special alun alam kado kawe pijut dep sera litum ke non make kado kawe la Amondoli ke thom ara tum pen ala tum sakijun si labang so puthak ni nali tum padang ton pen tum phana paklang pode ya do dia si kado wis tami sage pajun lo yo sage jun non ke
Mau tham konten tu ada ni ya. Okey, kau dulu. Dah lo, bantu tu dah, bantu sama ini.